umpeguruzo ahantu wakora data na mama no spirit bamenye no kuri kw'Imana. Nikisha naje gushaka akazi. Urakomanga ngo wabikije ikintu hano muri no rupango bakubwiye ko hano hari akazi. Oya gutakaza icyo ndaco natakaje ariko numva je ntagize nabi gukomanga. Uravuga ngo nta kibazo cabaye. Iri rangi wakweho nyoka zaryishura. Uza amafaranga yariguze uza aho ryavuye. Wati mbirisi. Ngiye kukubwira ngo nabyishura mukire wanje nabangobeshe. Ubwo ndaguciye mu ijambo ntakaza kari ko kose kari hano nokora. Ngiye kukubaza ibibazo bibiri sha. Mbere yuko uza hano gusaba akazi wakora iki? Cyo ni ikibazo ca mbere. Icya kabiri ushoboye gukora iki? Pera ku kibazo cyawe cya mbere rero. Icyo nakaza nkora akazi kandi si ngombwa ngo kavuge. Ikibazo cyawe cya kabiri ndi ndakintu ndashoboye gukora. Gari cyose mbino. Niko shaka ko udashobora kumbwira icyo wakoraga. Waje gusaba akazi cyangwa waje gutegeka? Icya kabiri wavuze ngo ushoboye gukora ibintu byose. Ni iki kimbwiye ko aho hantu wavuye utahavuye nabu wize? Comment ça t'obtient? Je nukuna kubona nagura umuntu wa mayibo cyangwa ugenda usabiriza utora ubukopa mu ibarabara. Ariko boss ngerageje kumva neza nani ngako kazi kawe kadahari. Kuko wahereye kumbwira nta kintu cy'ipoint uraganirira. Wenye bakazi gahari twirire mu nzu tuganirira akazi. N'ibyo gukekeranya ngo navuye no banaribye bikure mu mutwe ntago byigeze. Kinjiriho. Nabibwirwa n'iki kutibye. Ushaka gusanga waranahavuye kubise na boss. Ngubwira mukire wanje. Cyo gukubita mu boss cico ndikirimo kuko ndi okukura amata mukana. Ngubwira cyatumye mvara nacu sikindi. Je mu bisanzwe ndakaza norora ingurube. Ndakaza norora uwo mukire ingurube. None twumvikana yuko buri gihe ingurube nizo ibwabura. Zo mpezi kigurube kigigabo. Cyatumye mpava yaranyitishije ibigurube by'ibikobwa. Buri gihe ingurube yabwagura ibigabo akampeza igikobwa. Ingurube yabwagura akampeza igikobwa. None nje numva tutoshobokana kandi nari nikenera ibigurube by'ibigabo. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye mpava. None se hano ko nta ngurube ziharisha uraronka akazi gute? Kandi mbona ufite experience yo kuragira ingurube gusa. Je ndabona wagenda ugashakira ahandi kuko mbona nta kandi kazi woshobora. Bose nimba ndabajije nabi. Izo zabiye ninka. Ni ingurube? Continue. Ariko zakijambere. Kagenda ndavakijambere. Kuko usari ingurube kandi bihure kuzina ngurube. Ese ubundi ntaguciye mu ijambo ndakubwiye ko nje nakazanorore zagishenga. Wagahungu. Oho. Ndumva utagenzwa na waje kunshaka ka munani. Niko bimeze agapangi ko na ka munani kandi ka munani tugashaka mu bitarateza kandi tukanzanye. Kumpa mbona uhashimangira ibintu by'akazi. Ninde wakurangiye akubwira yuko hano muri no nzu hari akazi? Utambutse ibipango byose iki gipango ca munani nico ubonye ngo harimo akazi. Nta kazi karimo genda uje gushakira akazi kwazo. Ariko none akasaka munani umugabo yanshakaho. Ntugaragaze ku kintu cyo kunyima akazi kandi numvishije ba mon frère barimo. Mvungubwire rero umugabo ni kintu kimutari. Nje kwera imyaka maze ndagira ingurube. Twahuje n'imiti. Baraki sintegerezwa kuvuga ngo ingurube ngo ndinde ngo kubaza ngo hano hari ingurube. Navire anane zitagukomanga kumpango sinshikana umutima urambwira ngo hano harimo abavandimwe. Kuva ngubwire rero. Nimbizo ngurube zanyu bataza banazigira. Nje no kuzuza cyangwa nkazikinzara. Ariko gusa nkazikorera. Cyangwa kurashaka kwihagarira aho bari woze ukora ku kazi wawe utinye kunkubita kujya. Ahubwo nsanze utashakaga akazi. Ahubwo wagenzwaga no kuntuka.